Kirindunga ya Rais Ruto ntuku ya ruyo irakethira kilungira na miberia kenne kegitoro Meru mbere akamba kurure wakibo kithi kirio beng'ombe ntere cia matende nuondi ya mitongo mwerekere munene wa Meru Dairy Kenneth Gitonga ne arana itena nteto ili kuthulu nkwati ndiunge ni ukumirine wantu igi siasa akiwa na rimi bonka keberia ngiri 45 barabethirita baiciandikithia na ndi bonka kibakethira ba muchemanio no yona ni muchemanio yuri na moroto yumwe mutuikare na utombirira cho tukoborware. Muthenya jwa rojo mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto neregereja kaunti ya Meru aria kamberia ndunga yawe gicigombu gia Southimenti ntere cha matende ni wandini ya mitungu kire kuruguria wakibwa kithia kuthirio bia ndethia na waziri wa Iwanda Simon Cherugui na tongeria bangi narwa ni bekinyite kenine gike kuthuja mbere ya mutongeri wa mugongo akinya gwikira igara musingi rojo. Rais anatarajiwa kesho asubuhi kusindua jiwe la msingi ya hii mradi ya kutengeneza chakula ya ng'ombe. Waziri Cherugui aruga kithige kigatetheria bunene kuongera maciara jeri ya Meru. Tuna mpango na ya kusalisha maziwa mpaka tufikie lita bilioni 10.2 kwa mwaka. Na tumewapatia wakulima wa Meru hesabu yao. Tunatarajia wakulima wa Meru waweze kusalisha maziwa zaidi ya lita milioni 1. Rojo Daktari Ruto neregeri kweja na basi enjeru ya skuru yote na obundi ya mitungo. Basi ere kwerekana ithirite thingatitwe ni mubunge wa Southimenti Daktari Shadrack Mwiti. Mujumbe wetu wa Southimenti na thingatitie basi ere president a promise terere araja mitungo meri 5 ethiri ito expect kinyayo kumireceive rojo ara skuru yote ya mitungo Technical Training Institute. Kuma kere MC wa mitungo Evans Mawira Karia na obisi ya mobunge Daktari Mwiti niba kugwata kari na tongere kire kiatho iki kira ikathithikira ja kithi iki kigwakwa kithikira bakwa ikethira kire na uguni bunene kiribo na nkuruki bare na wirigiro bakamenyithwa mawira na jara baijege mirandi ya witi na mbere ya Southimenti jethira jagikinyirako arimi betu bakaguneka mono especially barabare ma sorghum, barabare ma soya beans, barabare ma mpempe, barabare ma sunflower, barabare ma bamba. So nande murandi jojo jete otumakinya tuchoka kure mabamba nontu ba cotton kekere thagwa ya ng'ombe. Atu itukubugwa togeni buinde atongeria kwambiria president ndibite president Rigathi Gachagua na tongeria bangi baraba keotha bejanetie nabo. Rojo function itethithirwa technical ikethere aja kwa mrajojwa Meru Dairy Farmers ara kithige kuthithwa factory ya kuthithia irio bia ng'ombe kwa tururia antu betu bonthe barabara area je matendeni mitungu batharakanithi ndejojo na baba settlement aja jojo bonthe bombe kumira aja kenda rojo tumba kuigura president akuga na tumba kuona interview the biragitirate atu promisere tumbeta kunenkerwa Marimba University tukona taito so tuko expect rojo kuigua reaction yeo na taito etherere otunenkerwe itokweregerenya rojo president atwira barabara kuma Kionyo Kanyakine mitungu na tuirie gekiro rami nyengo tukwenda kumenya status yayo ari kinyite na barabara nyingi muno ria a promise ndene ya Southimenti na Nyamero waswa kuhakikisha project ile cionthe ikuthithika. Mutongeri wa mugongo umaja mitungo agetithia ndunga ya wentere cha gitoro ara kweregeria arimi beria ngiri 45 kiatho kiria kiriaja ruju ikia arimberia nantu gintu arimi gintu ngiri 45 ibalenje state na bale ambe chirire agwa kenda murimi aja murungamiri wa kiwanda keria Meru Ken Gitonga na inyeretie na kuga muchemano jwa rojo jukethra jukiariria kemantu jegeria na mbecha na gute no siasa chikwejera tora nguto chethirite igitambwa onete antu bakiaria mitandaoni angwenda confirm kiatho ko kero yote ya siasa imuchemano jwa arimi imuchemano jwa plant na jwa controlled utu mundu kaya orote murimi na batu tutena interest in anything else mantu yetu twari mantu jairi mbesa kaneria turenda kuonoreria rikaitaitia murimi akira mbecha inga ingi mungu ke report rante to chawero
Reakwa rieto ni Mutugi Kare.